Ja sam Božidar Mitrović, dolazim iz Moskve. Hteo bih da se zahvalim Ministarstvu srpske dijaspore koje je napisalo jedno pismo Narodnoj banci Srbije i posebno da se zahvalim Narodnoj banci Srbije na izuzetnoj predusretljivosti da organizuju ovu preskonferenciju i promociju koja će biti 8. januara u četvrtak u 19 časova ovde. Ovo je moj profesor rimskog prava, koji, eto, njemu dajem prvu reč, pošto je to bila odlučujuća reč, da me preporuči 85. godine i podrži moj projekat na osnovu kog sam otišao tada u Sovjetski savez, a eto, već privremeno više od 20 godina se nalazim u Rusiji. Profesor Obrad Stanojević. Ja sam dobio zadatak od autora da govorim 9. uveče na promociji njegove knjige, a ovde sam došao više kao publika nego kao govornik. Međutim, moj bivši student, a sadašnji kolega Božidar Mitrović, verovatno polazeći od toga da predajem i retoriku, mislio da ću se snaći u ovoj situaciji i da mogu da improvizujem neki govor prigodan. Ali, kao što neko reče, ko to zna, on to radi, a ko ne zna, on uči druge kako se to radi. Znači, biti profesor retorike znači da sam izvrstan retor. Pa evo, da pođemo od toga, jer ne bih želao se ponavljam kroz 2 dana, a neko je rekao da se više prašta onome ko ponavlja druge nego ko ponavlja sam sebe. Mi profesori, nažalost, smo upućeni na to da iz godine u godinu ponavljamo sebe. I ja sam prvi kontakt imao sa Božidarom kao studentom, onda je on došao da me zamoli da napišem preporuku za njegovo studiranje na MGU na Lomonosovu u Moskvi, što sam ja sa zadovoljstvom uradio, znajući ga kao briljantnog studenta i to od onih koji misle svojom glavom, znači koji su pravi intelektualci. Kasnije smo učvrstili to prijateljstvo, jer sam ja više puta boravio u Moskvi raznim povodima, uglavnom kao profesor. Božidar je tamo doktorirao, postoje advokat, poznat među advokatima, i postoje profesor na Pravosudnoj akademiji. Prema tome, on je jedan od onih naših ljudi koji su bili profesori na ruskim univerzitetima, počevši od Gligorija Trlajića, koji je drugi doktor nauka u Srba i koji je predavao na Petrogradskom univerzitetu, pa mu je čak učinjena čast da otvori školsku godinu u prisustvu cara i koji se, kada je oboleo, uputio u svoj rodni kraj, u Bačku. Na tom putu on je umro kao žrtva one bolesti koja je pokosila mnoge naše intelektualce, tuberkuloze. Zatim tu spada i Valtazar Bogišić, koji je predavao na Odeskom univerzitetu, pa i ja sam u 2 svojstva kao gostujući profesor na Lomonosovu i kao profesor na letnjoj školi Američkog univerziteta u New Orleansu, gde sam 1-2 godine predavao, 6 ili 7 puta bio u Moskvi. I kažem, tako je naše druženje prešlo onu granicu koja stoji između studenta i profesori i pretvorila se u prijateljstvo. Božidar je pre svega jedan radoznao duh, jedan vredan istraživač i jedan smeli mislilac. Rezultat toga je ova knjiga o kojoj ću govoriti kroz 2 dana. Ja sam jednom rekao da se profesor ceni i prema rezultatima koje postižu učenici i on spada među one učenike kojima se ponosim i kojih ima još, ali on je jedan od najenergičnijih, najvrednijih i najplodotvornijih. I to na više polja, i kao advokat, i kao profesor, i kao autor. Govorit ću, kažem, o knjizi, nešto ću pokušati da kažem kasnije, ali samo da kažem nešto što otprilike je ipak reč o tom njegovom delu. Mi smo u situaciji kada smo kao narod i kao država pod velikim udarom moćnih aparata, svetskih velesila, gde se naše ime čak nekako izbrisuje, pokušava da se izbriše. I zato su ove knjige
korisne, jer ipak ukazuju na neki kontinuitet i na neke znake naše veličine u prošlosti bar. Ja vodim jedan centar za retoriku na Pravnom fakultetu i obično i studenti me u tome podržavaju. Želim da oni koji slušaju to takmičenje u besjedništvu izađu sa ubeđenjem da imamo pametne ljude, da imamo hrabre i dobre govornike i da se osjećaju dobro što pripadaju ovom narodu. Eto, toliko za danas. Evo, pred vama je knjiga koja se zove Kolo Veni, u zagradi Sloveniji, kontinuitet kulture i prava. Ovo je, ja bih rekao, jedan novi standard u toj produkciji koja se zove naučna literatura, jer je knjiga napisana po vrlo strogim standardima za izradu doktorskih disertacija koje postoje kao uredbe u Rusiji. Ja sam utvrdio u svojim istraživanjima da je drevni naziv Slovena bio Kolo Veni. Naime, u Fassmerovom rečniku postoji preko 30 pretpostavki reči Slovenija, ali nigde nema ni jedne teorije šta to realno znači, a ja sam na 756 stranica knjige formata 30 na 30 cm objasnio i dao dokaze zašto reč Sloveniji znači upravo Kolo Veni. Tu sam govorio i o kontinuitetu kulture i prava, povezujući se ovde na taj znak Lepenskog vira koji znači kolo. Vidite, to je jedan krug sa dva sunčana zraka koji je označavao ras sija. To je taj naš mitski ras. Tako da je to u stvari bila predstava o suncu koje sija i stvara život na zemlji. Evo danas nek vam je srećan badnji dan i badnje veče. To je bila jedna predstava o kretanju sunca. I vidite, tu je jedna konstatacija u stvari na samim koricima da je reč kultura nastala iz reči kult, ali ne bilo koji kult, nego upravo taj kult Lepenskog vira koji je označavao kolo. Zašto kolo? Drevni Sloveni su imali jednu filozofiju sve je kolo, kad su se zvali Kolo Veni, pa su gledali da to kretanje prividno, mi znamo kretanje sunca na horizontu i ukupno kretanje sunca, zemlja, majka zemlja kako su oni govorili, priroda i čovek predstavlja jednu celinu. Pa su taj krug videli da se kolo materializuje na preseku drveta u vidu godova. I onda su na taj način u stvari otkrili, Rusi dan danas kažu godinu dana, odnosno god. U jednini i mi kažemo ti godovi god. Znači tada kada su otkrili godinu dana kao jedinicu vremena, oni su mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života. I to je upravo i samo zbog toga bio početak kulture. U arheologiji postoji velika zagonetka zašto su ljudi uopšte počeli da grade kuće, odnosno naselja. Amerikanci su dugo vladali sa svojom teorijom da je to iz odbrambenih razloga, ali se pokazalo da nigde u tim najdrevnijim naseljenim punktovima nema fortifikacijskih elemenata ili utvrđenja, pa je ovo jedino objašnjenje. Znači onda kad je određena godina dana kao jedinica vremena obnove prirode, ljudi su i mogli da na jednom mestu seju i na istom mestu da očekuju urožaj, kako kažu u Rusiji, odnosno letinu, i to je bio početak kulture. Ja sam inače u Rusiji objavio jednu knjigu, reklamaciju u međunarodnoj trgovini, koja je 1991. godine označila povratak na rimsko pravo, a ja sam daljim istraživanjem utvrdio da je to rimsko pravo bilo po poreklu etrusko pravo. 1997. godine objavljena ova moja knjiga Reklamacija po povredama ugovora i reklamaciono pravo, koja je označila uvođenje jedne primenjene nauke u okviru ugovornog prava. I to je ta knjiga. Novina te knjige je što je ona pisana kao naučni tekst i ima puno fusnota, odnosno citata odakle je nešto navedeno ili mišljenje ili neki dokaz da bi moglo to da se komparira, ali na marginama knjige u 3 nivoa postoje dodatni dokazi onoga što se iznosi na toj stranici. To je u stvari novi način
pravljenja i preloma i naučno-istraživačkog rada, jer tek onda kada dizajner prelomi slog, onda tek naučnik pristupa komponovanju tih dokaza koji se odnose na konkretnu stranicu. Tako da, eto, taj period mog rada i istraživanja je trajao 2 dopunske godine, znači od onoga što je uobičajeno kada se predaje knjiga. Ova minijaturna knjiga koja je urađena kao jedan suvenir sada se nalazi u Muzeju knjige Ruske nacionalne biblioteke, a pre nego što sam objavio ovu veliku knjigu, objavio sam jedno rezime, knjiga koja se zove Rasija, Kolovenija, najstarija civilizacija i srpski čudotvorci. Ja sam time ispunio jedno pravilo da se svaki naučni rad, pre nego što se brani kao doktorska disertacija, dostavlja svim univerzitetima koji mogu da oponiraju i stavljaju svoje primedbe na to što se iznosi kao naučni rad. Kako sam ja počeo da pišem i da se bavim ovom tematikom? U Rusiji sam saznao za ogroman značaj zakonopravila Svetog Save. Vi vidite sa leve strane, ovde je prva stranica od 350 stranica Kormče knjige ili zakonopravila Svetog Save, koji je bio prvi građanski kodeks Srbije, Bugarske i Rusije. I ja sam napisao jednu knjigu, obnavlja se hram Svetog Save u Rusiji, gde sam govorio u stvari o obnavljanju pravne države u Rusiji, imajući u vidu da su 17. godine 20. veka pučisti prvo srušili tu pravnu osnovu, pa tek onda izvršili mnoge zločine koji su i doveli do toga što je učinjeno protiv ruskog naroda. I onda sam pre jedno 12 godina organizovao proslavu Svetog Save u jednom hramu gde je služio taj sveštenik, preko čijeg članka sam saznao za ogromni značaj zakonopravila Svetog Save, i on mi je rekao da u Arhangelskom saboru postoji freska Srpski čudotvorci gde je prikazan Sveti Sava i Stefan Nemanja kao prepodobni Simeon Mirotočivi. I ja sam onda hteo da napišem na 30 stranica ili 50 jednu malu knjižicu, da naši turisti kad dođu u Moskvu posete taj hram i vide tu fresku i još 2 freske koje se nalaze srpske u tom hramu. Međutim, onda sam otkrio da jednu netačnost, da u svim enciklopedijama piše da je hram Arhangelski sabor podigao italijanske arhitekte ili arhitekte iz Italije, što je netačno, jer Italija je prvi put osnovna 1861. godine, a Arhangelski sabor je podignut 1508. godine i prošle 2008. godine je proslavljeno 500 godina od podizanja ovog hrama, odnosno od obnove savremenog Arhangelskog sabora. I onda sam počeo da istražujem zašto su ruski carevi uporno pozivali arhitekte iz Venecije i to se pokazalo kao ključna tema i ključna stvar u ovom istraživanju. Ja smatram da moja knjiga donosi neka važna otkrića za kulturu, za arheologiju, za arhitekturu, za filozofiju, za filologiju, enologiju, pravo, istoriju prava, istoriju medicine, heraldiku i istoriju. Često našu istoriju predstavljaju kao jednu dogmu i predstavljaju kao nešto što je jednom zauvek dato, što je suprotno sa prirodom nauke. Nauka i ova moja nauka koju ja izlažem nije jednom zauvek data istina. Ja uvek kažem i napominjem da treba otići u pravoslavni hram da saznate tu apsolutnu istinu, jer je vera apsolutna istina, a nauka ona daje samo jedno novo ili nekoliko novih otkrića i one su 1 ili 2 koraka u tom putu na kome se svi naučnici nalaze. Ja sam i sam koristio, vidite ovde u početku, taj izraz koji Narodni muzej koristi i njihovi kustosi, žrtvenik Lepenskog vira. Međutim, posle sam u istraživanju došao do zaključka da to nije žrtvenik, nego da je to kult kolo i da on tačno ima konkretan naziv i da od te reči potiče reč kultura, ono što sam
već objasnio i da je kultura čovečanstva i počela onda kada su ljudi počeli da uzgajaju biljke, da seju, oponašajući to kretanje za njih duha Božijeg, odnosno sunčeve zrake, pa su pravili brazde gde su sejali nešto i očekivali plodove. Tako da je u tom smislu ono što na zapadu zovu tajna petokupolnog krstoobraznog hrama ili tajna ruskog hrama, u stvari jedan od najlepših dokaza i najmnogobrojnijih dokaza te prehrišćanske kulture Slovena. To je ta u stvari kosmogonija, vidite, petokupolni krstoobrazni hram, to je u stvari jedan predstava heliocentričkog sistema gde su dva ekvinocija i dva solsticija oko srednjeg kupola koji izražava sunce. Danas je to dobilo potpuno drugo značenje, duhovno značenje, hrišćansko značenje, tako da se ja ne upuštam u to, ali hronološki i naučno objašnjavam kako je došlo uopšte do toga. Znači, ja ovom konstatacijom da je filozofija ili mirozrenje sve je kolo imala ogroman uticaj na tehnološki razvoj ljudi i privrede toga vremena, pokazujem da je netačna marksistička postavka, barem u tom delu, da materijna baza određuje duhovnu nadgradnju, jer pokazujem kako je duhovna nadgradnja, u stvari i mirovozrenje, pogled na svet, pogled na prirodu, omogućila tehnološki razvoj, pa su ljudi počeli da koriste oganj i ognjište, pa su oponašanjem tog kretanja sunca, odnosno kola, pronašli točak, za koji mnogi kažu da je to najveći ljudski pronalazak od kad postoje ljudi. Zatim su kola smislili i osmislili, pa su brazde i ralo osmislili, jer je to potpuno oponašanje tog kulta lepenskog vira. Pa su onda i sekiru kao kolovrat osmislili, štit i koplje i tako dalje. Tako da je ogroman tehnološki napredak učinjen upravo zbog toga što su oni proslavljali Boga, odnosno to svoje sunce ili kolo, na jedan praktičan način. Tako da je taj kult lepenskog vira u stvari i uslovio da su počeli da grade kuće upravo od drveta, jer je drvo za njih bio sveti materijal, jer se na preseku izražava u obliku godova, materializuje se kao kolo, a vlakna drveta su za njih bila duh Božiji, odakle je i ono što govorim, što je važno za arhitekturu, da je upravo iz tog poimanja vlakna drveta kao sunčevog zraka nastala kanelura na stubu. Znači, bilo koji stub, jonski, dorski, korinski, ona proističe iz te kolone. Mi jedini u Evropi, ja mislim, kažemo stub. Svi jezici evropski imaju kolonu kao izraz za stub. Jedino mi govorimo stub, jer kolona bi verovatno za nas bila izraz tog božanskog, što je verovatno i namerno urađeno. Znači, ta kolona ima kanelure koji su izraz tog vlakna drveta, odnosno izraz i materializacija, emanacija sunčevog zraka. A sam kapitelj je u stvari prikaz onoga što je petokupolni krstoobrazni hram. Znači, danas je to kapitel, to je znači, on po svojoj strukturi ima, vidite, ovo što je očuvano na severu Rusije, u severnoj Dvini, jedan krst crveni ravnostrani i drugi krst takođe ravnostrani koji pokazuje, ovaj crni pokazuje kretanje zemlje oko sunca. I ovaj zeleni je uvek u kretanju, vidite, a ovaj crveni je statični. Znači, to je heliocentrički sistem i ja sam pokazao, što je, ja smatram, značajno za istoriju ukupno, uzrok zašto se katolička crkva i inkvizicija prosto manijački borila protiv heliocentričkog sistema. A to je uzrok jer je inkvizicija sve ono što je bilo kolovensko, odnosno slovensko, pripisala već tokom galskih ratova, pripisala ili Rimu ili Grčkoj, što je potpuno neosnovno. Jer ja ovde iznosim čvrste dokaze da je
pre Rima i pre Grčke postojala kultura i civilizacija koja je imala vrlo visok stepen razvoja i da je vreme da ova civilizacija konstatuje da je to bila upravo kolovenska civilizacija i kultura Vinči i Lepenskog vira. I vidite kako iz tog debla, iz te skupine preseka drveta nastala kolona i ovde se jasno vidi na preseku drveta, na preseku ovog stuba da kapitel ima upravo tu strukturu koja je prikazana ovde i na ovoj skulpturi Kebele, koju su Grci jednostavno dole dopisali, u nizu dopisali su Artemida. Znači oni sve što je bilo kolovensko, što je bilo u stvari potom preimenovano u helensko, oni su pripisali sebi, a rekli su da je i uče studente i dan danas, da je korinski, recimo, kapitel nastao iz korpe za opatke. Tako da je to potpuno jedna netačnost. Ja vas, evo, ne bih više zamarao sa svim tim novinama koje sam ja iznao u knjizi. Znači, osnovno je ta skulptura kola koja je prikazana u Lepenskom viru. Ja sam nedavno u jednom investicionom sporu rekao da je to najstariji prikaz prava. Znate, danas studentima da kažete ajde nacrtaj pravo, to je postao besmislen predlog, jer mi danas pravo shvatamo bogatije nego što je tada poimano. Ali sam ja u investicionom konkretnom sporu rekao da to pravo nije samo pravo od Boga. Znate, jer taj krug koji označava sunce, što je za njih bilo božanstvo, nije samo pravo od Boga, nego je to pravo kolo. Jer u tom investicionom sporu sam rekao, danas sam ja tužilac jer ste mom klijentu oduzeli hotel kao njegovu investiciju i raznim izmišljotinama uskratili njegovo pravo, a sutra ćete se vi u tom kolu naći kao tužilac jer će vašu investiciju oduzeti. Tako da je pravo jedna odgovornost ustenja, jer i slovo reč justicija potiče od slovenske, odnosno ruske ili srpske reči ustiti, izgovarati božansku formulu tužbe. Tako da je u vreme zakona 12 tablica važio takozvani formularni postupak gde je tuženi nije bacan u vatru, nego je morao da izgovori pravilno božansku formulu tužbe i ako izgovorio, onda mu je dosuđivano to pravo koje mu pripada. Tako da, eto, sa tim bih ja završio i pozvao bih vas da posetite ovu prezentaciju, promociju knjige koja će biti u četvrtak u 19 časova i pre svega da nešto objavite i saopštite našem srpskom narodu i svetskoj javnosti, ali vidite, mi smo faktički i dalje pod presijom nacista, jer je u vreme nacističke Nemačke postojao venski odel koji je jasno dao novinarima ukaz da ne smeju ništa da pričaju što je serbsko ili vensko. Znači, te dve reči nisu smele čak da se ni pominju. Tako da i dan danas važi jedna zabrana da se piše o istoriji Slovena i istoriji Srba pre 6. veka, tako da je teško boriti se protiv tih nacističkih paradigmi i zabrana, ali moramo pokušati i učiniti napor da lepotom knjige, lepotom reči i lepotom vaših reportaža prelomimo i razdrobimo taj zatvoreni krug nacističkih i inkvizitorskih zabrana i pogroma kojima je ta civilizacija uništena i sva njena dostignuća pripisana ili Rimu ili Grčkoj. Apsolutno neosnovano. Kako ste došli na ideju da napravite ovako obimnu knjigu? Pa ja sam hteo da napravim jednu skromnu knjigu na 50-ak stranica o fresci Srpski čudotvorci, gde je prikazan Sveti Sava i njegov otac Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi. I kad sam počeo da pišem o tom arhangelskom sabornom hramu koji se nalazi u Kremlju, u Moskovskom Kremlju, ja sam hteo da ukažem ko je arhitekta koji je izgradio taj hram. I onda sam
video da u svim enciklopedijama piše da je Arhangelski sabor sagradio italijanski arhitekte ili arhitekte iz Italije. A hram je podignut 1508. godine, a Italija je prvi put osnovan više od 3 veka posle toga, znači 1861. Video sam da je tu neka nelogičnost u pitanju i onda sam počeo da istražujem zašto su ruski carevi sa velikom upornošću, znači Ivan III. Veliki i Ivan IV. Veliki, kojeg nazivaju grozni, samo zato što je u nemačkom Grose bio Ivan Veliki, Ivan Grose, pa je od toga Grose postao grozni. Znači, svi oni su pozivali sa velikom upornošću arhitekte iz Venecije upravo. I Venac je ta ključna reč preko koje sam otkrio daljim istraživanjima da su se drevni Sloveni nazivali Koloveni i onda je nastala, eto, ovakva jedna enciklopedija u kojoj sam pokazao kako inkvizicija i zašto se inkvizicija borila protiv heliocentričkog sistema. A borili su se protiv heliocentričkog sistema zato što je to bilo kolo koje je i očuvano u Lepenskom viru u vidu kulta koje kustosi Narodnog muzeja u Beogradu nazivaju žrtvenik, iako to nije žrtvenik, nego je upravo kult kolo iz kojeg je i nastala reč kultura. Jer se zna da je kultura nastala iz reči kult, ali ne bilo koji kult, nego upravo taj kult koji je bio u Lepenskom viru. I zašto je to tako? Naime, pomoću tog kulta kolo, drevni Sloveni su izgradili jednu filozofiju sve je kolo koja je prethodila grčkoj ideji Pantarei i na osnovu toga su shvatili i imali pogled da je sunce i kretanje sunca, odnosno to kolo, majka zemlja, priroda i čovek jedna celina. Pa su videli da se to kolo materializuje na preseku drveta u vidu godova i na taj način u jednini je god i na taj način su u stvari odredili godinu kao jedinicu obnove, trajanja obnove prirode. Pa su zahvaljujući tom otkriću mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života i da na jednom mestu žive, grade kuće i seju i očekuju letinu. Znači, zbog toga je kult Lepenskog vira, kolo, upravo bio i teorijska i praktična osnova Vinče kao najstarijeg arheološkog nalaza u Evropi. Naši neokominternovci obožavaju, znači, ja znam da ste vi iz Čikaga, oni su 1944. verovali da će Kominterna da im donese kukuruz koji će da raste na kamenu, a danas veruje da će sve što može da se uradi doći iz Vašingtona. Tako da je to mentalnost jedna gde govore da se mi nalazimo na putu povratka kolevci zapadnoj Evropi. A u stvari Evropa ima svoje korene i svoje poreklo ovde na području Lepenskog vira i Vinče. Tako da, eto, moja je knjiga o tome i ja pokazujem hronološki kako je preko galskih ratova, gde je Gaj Julije Cezar podelio Galiju, koja je bila slovenska zemlja, na transalpinsku i cisalpinsku, znači s ove strane Alpa i s one strane Alpa, i radio ono što poslednjih 15 godina radi NATO protiv srpskog naroda. Znači, ništa se sad ne radi novo, ja sam na BBC-u govorio u Moskvi kad su me pozvali da nije tu bitan ni Milošević, ni komunisti, ni nekomunisti, bitna je jedna tehnologija koja se primenjuje protiv srpskog naroda, koju je opisao Gaj Julije Cezar u zapisima o Galskom ratu, gde kaže iskoristi jedno pleme protiv drugog, pa onda to prvo pleme galsko uništi još više nego što je ono zajedno sa njima uništio i tako dalje. Znači, to je jedna tehnologija istiskivanja Slovena sa Apenina i sa Balkana. Nas i sada istiskuju sa Kosova i Metohije, koja je naša sveta zemlja zato što je prestonica drevnih srpskih zemalja bio Kolodar, koji se očuvao kao Skadar. I zbog toga oni nas istiskuju i faktički prave jednonacionalne države na Balkanu i Sloveniju su pretvorili u jednonacionalnu državu. Srbi ne mogu da budu i nisu priznati kao nacionalna manjina. U Hrvatskoj je koliko? Ili 200.000 ili 600.000 Srba,
prognano i niko ne haje u Evropi za to. Sa Kosova je 200.000 Srba prognano, znači čist jedan nacistički koncept. Mi još uvek ne možemo da govorimo kao najveći etnos u Evropi o istoriji Srba ili Slovena do 6. veka, iako je to jedan neverovatni apsurd. Znači da najveći etnos u Evropi i maltene u Evroaziji nema istoriju do 6. veka, nego smo se stvorili nijotkuda. Ja sam dao definitivnu potvrdu da Slovena na Balkanu nije bilo do 6. veka, ali zbog čega? Zbog toga što su preci naši živeli hiljadama godina na Balkanu i na Apeninima, ali pod nazivom Koloveni, što je bio istinski naziv Slovena. Ja ne pretendujem da treba da sada menjamo naziv, jer pokazujem i napisao sam jedan rad o trgovačkim znacima, pokazujem i ističem da znak postaje ono nešto je prvobitna bila zamisao, nego ono što vreme donosi. Tako da i naša 4 ocila, 4S, su u stvari tako smogonija kola. Mi govorimo danas samo sloga Srbina spašava i treba da se time ponosimo, ali prvobitno značenje toga bilo upravo kolo, ta kosmogonija petokupolnog pravoslavnog hrama. Ja pokazujem da je pravoslavlje upravo ta snaga i taj kontinuitet koji se očuvao i koji se razlikuje od tih drugih pravaca u oblasti hrišćanstva. Sad je jak taj ekumenski pokret i danas su nama na drugoj stranici politike čestitali Božić sa jednom vrlo čudnom formulacijom koja tako izgleda, znači oni koji čestitamo onima koji praznuju Božić po julijanskom kalendaru. Do sad se uvijek govorilo, čestitamo pravoslavnima. Znate, to je jedna perfidna tehnologija razbijanja srpskog bića na unijate i na julijance. Tako da smo mi pod jednom presijom jedne genocidne strukture Vatikana, koji se ne stidi te inkvizicije, i danas je on preuzeo obličje Haškog tribunala, gde ne skrivaju, oni su obukli odore koji su crveno-crne ili plave, tamo tipična inkvizicija, ali su preuzeli i ulogu žrtve, jer oni svog najvećeg propagatora koji govori o granicama Ogulin, Karlobag, što je čista vatikanska propaganda, tih granica nikad nije bila. Slovenija se nazivala Krajina, pa su onda istisli Srbe i Slovene od tuda, pa su rekli Krajina je ono što je u Hrvatskoj. Znate, tako da jedino Vatikanu odgovara ta propaganda, a oni znači preuzimaju i ulogu tužioca, jer sude samo Srbima, a preuzimaju i funkciju optuženog, tako da će biti jasno da ćemo biti optuženi i prokaženi. Tako da imamo jednog perfidnog neprijatelja pred sobom ili za sobom i ukoliko ne razobličimo njegovo delovanje u prošlosti, ja mislim da ćemo se teško njemu suprotstaviti u budućnosti. A koliko je trajalo vaše istraživanje? Pa eto, moje istraživanje nije trajalo uopšte mnogo za ovako jedan kapitalan rad od 1999. godine. Ja sam naime bio podneo zahtev da se preselim u Sjedinjene Američke Države kao extraordinary ability, znači imao sam te karakteristike da sam mogao da dobijem državljanstvo, ali onda je NATO počeo bombardovanje i na jednom skupu protiv tog bombardovanja jedan čovek mi je preporučio knjigu Vinčansko pismo i eto ja sam se tada prvi put susreo sa tim pitanjem naše azbuke koja je bila i etruska i lidijska i to je ono što se vraćam i hteo bih da se obratim vašim gledaocima u Čikagu. Bio bih rad da stupim u kontakt sa potomcima ili porodicom Svetislava Bilbije, to je S. Bilbije, našeg pravoslavnog sveštenika koji je živeo u Čikagu i koji je iščitao mnoge etruske tekstove primenom azbuke. Znači, to je period i ono što sam ja upravo iz njegove knjige samo detaljno objasnio, jer je on pravilno pročitao tu reč koloveni, ali on nije znao, eto, to je ta grafema etruska, gde su glosatori, moje kolege pravnici, kad su vršili transliteraciju etruskih tekstova na latinicu, oni su pročitali S, L, A, V, E, N, I.
a uopšte nije bilo napisano Slaveni, nego je bilo napisano Koloveni. I vidite, samo se jedno slovo razlikuje, to K, a O je bilo preskočeno, jer Rusi govore moloko, a mi kažemo mleko. Tako da je to nepostojano O i naš je pravi naziv je Koloveni. Ja bih bio rad da tu knjigu poklonim Svetislavu Bilbiji, a vama poklanjam da dalje koristite i upoznajete vaše gledaoce sa radovima i otkrićima koji su tu izneti. Hvala. A kakva su vaše očekivanja sa ovom knjigom? Hoće li čitaocima otvoriti nove vidike? Pa, znate, ja mislim da će otvoriti dobronamernim naučnicima mnoge nove prostore, znači i naučnicima koji se bave i praktičarima koji se bave arhitekturom, i onima koji se bave arheologijom, i onima koji se bave filologijom. Znači, ja sam došao do jedne vrlo značajne aksiome, znači kad je određeno pravo značenje reči Slovenija, otkrio se ceo prostor, znači do 6. veka istorije Evrope i civilizacije i kulture. Tako da i za prostor filozofije i za prostor enologije, jer svuda u evropskim jezicima reč vino ima jedno i isključivo isto značenje, a ono potiče iz tog mirovozrenja gde su drevni Sloveni smatrali da su oni venac tog kretanja, uslovno rečeno, sunca i tog kola. Tako da je vino bilo prvi oblik konzervacije te energije. Pa zatim za istoriju medicine je to izuzetno značajno, jer ja sam pokazao da su prvi lekari bili u stvari i prvi lekari bili sveštenici koji su iznosili to znanje o kolodaru. Jer kalendar je nastao iz reči kolodar, jer kolo tim svojim kretanjem daruje 4-godišnja doba. I pokazao sam zašto su božanstva koje mi nalazimo u Lepenskom viru i ribolika i jajolika. To je zato što je moruna, u stvari riba, ili slovensko božanstvo morena, uvek tačno u vreme u proleći isplivava iz Crnog mora i mresti se u Dunavu i oni su na taj način otkrivali kada će ponovo sunce doći kao neki spasilac da izleči rahitične ili bogalje i tako dalje, i faktički su lečili ikrom, vinom i suncem. Hvala vam. Hvala vama na strpljenju da slušate. Niste nam odgovorili šta očekujete od knjige? Ne, samo čekaj. Vi dođu vam ti ovdje, samo daj mi. Pa evo da vam kažem, Radivoje Pešić je napisao jednu knjigu Optužujem ćutanjem, jer jedinstvena i najuspešnija taktika nacista i inkvizicije je da zabrane i da ćute o tim otkrićima i da ćute o istoriji Slovena do 6. veka. To je najuspešnija taktika, i ako uspemo da prevaziđemo tu blokadu i krug zatvoreni koji su stvorili oko nas, i pomoću vašeg studija i pomoću vaših gledalaca, da svako saopšti najmanje 10 svojih prijatelja o tom otkriću, mi ćemo razbiti i tu prevaru i najveću pljačku istorije Slovena do 6. veka. Tako da, eto, to je otkriće, da li je...
Senzacionalna otkrića u knjizi Božidara Mitrovića, Koloveni, Sloveni i kontinuitet kulture i prava. Sve je kolo. Ministarstvo dijaspore vas poziva na promociju knjige u četvrtak 8. januara u 19 časova u Narodnoj banci Srbije.